Biyag di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko, madam. Hindi na pungutan. Apa yan na pisang timanggas to'y bado ka? Diyak ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka din naman no ti balor da ito'y abado? Ha? Ala na? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado. Tapno amam. Kit gaputa na pisang tilila ba ang abado? Awan ti sweldom itabulan. Anya? Ha! Day ta ti magkanab ti kasken ka ababaunan! Sana rumbang ti kasi nga naramid mo kanya ulo na ababaunan, Adelina. Rumbang laang tinaramid ko ken kuana. Tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdang ran iti pada matao. Dakas tay tangar aramidem ka nagiti babaunan di ti balay. Anya? Sana mo't ngayon gagara amapisang ti manggas ti badom. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Day jaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit day jay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya kanyak. Saan lang mata ni Alona ti pangipakpakitam iti sana nasaya at no di kat amin nagiti babaunan di ti balay. Anya? Adda matarik na nagiti babaunan. Iso pangasim. Tadi mo mo't idapaspasakitan. Jessica, apaya nagluto ka iti adto asidaan, Ay, iso nga minti, bilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amu madam. Tiyawanan pa yun nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Ay, Adelina, kanan tayo amin dagita si Dan. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakano mi tinaima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan, sana rumbeng nga imutam dagiti babaunan. Saan na mabalin? Ah, Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanumkit din iti agkakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Ay, madam. di ka pumanaw, Jessica. Ay, Ingkakit di ayaban dagiti kakadwa mababaunan taglalang lang tayamangan diti lamisan. Ha? Tadaulan ti ulo, Armando. Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaunan. Uston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang timangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaunan laang. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? agap-apply mo't a driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga agresign langan. Anya? Damag ko. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat langan. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintod kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala, asino langan nga iti mabati dito'y balaydan o agikat ka mo to na luna? Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tang. Anya? Tilaang pampanutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay no saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Wala luna. Si Mang Patmatan di kasukat mo driver ni madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybaya akong uray di nanitid kanyak ni sweldo. Tinapatag, makapanaw ako ni ti dahito balay. Miller,
Agsapulak lang iti sa bali pagtrabahwak. Jay nasingsing pati amok. Sana kaskan ni madam. Nagalas ti ugali na. Nalawag ayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, alaw na. Wen Ray, mansyon ti balayda. Talaga gayam babak nang da. Agkakangina, nagiti kagawan da. Wen Aray, Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigua kagawaan. Kasta? Wen. Sige, panawan ka pa ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amot tayo kunan. Wen, apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan pa ko titi dayta. Siya kung di makamo. Isung awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Ray, sino siya kinasaritam? Itay ka kadipay dita, Jessica? Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Sino day jaya kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Naskan ka ding ipakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dino ka di pa iti papanan nyo, madam? Ay, awanan re. Agawitan ni Jebalay. Madlaw ka na banog kayo, madam. Panagkunat, masapol yung tag-relax. Anya? Agrela? Uwan, madam. Ada mo ka lugar mabalin nyo apatid. Oh, kasla kayat ko na itangay pagkamari. Ano kaya't yung madam? Mamantag yung lugar. Sigurado ang maliwliwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodriguez. Kaya't kumati makarelax. Magustuwak tinangi panama lugar kanyak, Ray. Kunakon kat ang magustuam da ito yung lugar, madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwa kan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ita, madam. Gaputa, amom ti paggugusto ko, Ray. Nice makmat ka tambapaan ka dagiti kakastoya lugar. Kasta ka di, ma'am? Wen, ngam nabayaga sa anak ngam imay kadagiti kakastoya lugar. Gaputa, magkumikumak kadagiti negosyo mikan ni Armando. Alam mo. Ma'am. Alala, danggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mampet. Kita mampay adarabian ka. Di nak pinakasarsarita, Armando. Kaya't kun timaturog. Mabartag ka asim Mampet. Kumusta na iti negosyo? Naasikasom ka di mudla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagtanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y tamagam kanya, Armando. O anden, aginanakan, tani. Nabarbartag ka si Mampet. Sabaya talaga, alona. Ti, Timadmadlaw ko anya nga minday tamad-madlaw mo, Jessica. Kanayaw na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Ay, saan la da ita tinadlaw ko kan kuha na alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo. Awang mo't sa bali ang madlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay! Ala! Anya ti mapaspasamak kan ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Diyak ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Oh my God, ma!
Saksakit anak! Kirumbingkan ka kat kasto! Di na kisubad ti lababo ah! Pangasyo! Ito ti rumbing tapno, agnakam ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritak. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan sir? Ang mga nadada makapungtot kanyak. Awan ti rumbang nga pagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga sakit mo dayjay nga Alona, Armando. Bueno! Adda relasyon nyo, anya? Nagalas ti pa nagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti madi nga ramid mo kada kiti babawanan. Rumbang lang tikas jay ngay naramid ko kanya Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw da kiti babawanan. Asinulangan ti kaduwata diti balay Anya? Kabalan nga ta amin na trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni madam. Pumanawak laangan a Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sabali a panggadak. Jakon maanusan pa ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Tauray siya. Kaya't kumudtan ti pumanaw. Oo na, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Sa konti ang kidkid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Naamwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya konti mang ted. Ay, agyaman kami Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito balay. Di ulat ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaam ni Ray. Agdamanan ka sarsarita na iti cellphone. Ni, wan nga agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone umadayo. Wow! Datdatlak ti kinatao day taaray. Pagduado-an tilangana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita anta Jessica. Ang mga nudakas da aramiden na kadata. Ay, wine. Ay, ala. Tay na tumalangkyaw manawin. Warwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pag-inuman tinang iturungam kanyak. Well, madam. Ad-damanan amarelax kay ti daytoy a lugar. Nalawa ka na do ti tattao dito'y, Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda dito'y. Talaga dagiti lang babak nang ti umay iti daytoy a lugar, madam. Nangina dito ti arakan pulutan. Sana parikot kanyak nga oray nangina dagiti mainom nga arak ket pulutan. Ado ti kwarta, Cray. No kasarot, madam. Agordera kon iti inuman tang arak. Kaya pulutan. Oo, data nga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet na dya driver. Kanayon kamutan na rumar. Mas asikasom ka di anay bagdagiti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadi ka na, Ray. Apay kuma nga agi mo na ka. Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Ani, Awan ti sabali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando.
Dagiti amin na nagbali na driver ko nilaang Ray ti pagtaltal kak mawatam. Aniya. Nasingpet, kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay, no kanayon kami arumuar ka ni Ray. Anya nga ti desisyon mo, Miller? Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando. Unay! Aramid yung taday to eh. Kapunta kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itanti kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti day jay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana itakanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan kas may sa driver na. Daktakkel ti singirak itaabayad na. Jessica, green ka. Jessica. Napay ka di Alona. Kasla da nakastrak at tao dito balay. Anya? Ang mga no da nakastrak nagtatakaw. La, mabitlaan. Aday, sakay sa ta iti body ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak day to iti sirok ti katrek. Armas ta dagito'y abutay Alona. Pag-aasiyo, di wala namin dagiti alahas ko. Di kan og reklamo. Ito di pa amin dagiti kwarta yo. Ala, ito amin na sa pula nyo. Basta saan da kami apat patayan. Kwarta nga iawat dagiti kwarta. Darasan. Day, parakan ka! Ito'y matiparakan ka. Sir, madam! Ayos kayo madilaan! Uwan, Alona. Ay, Diyos ko. Agyaban nagtadimtang kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Anay ko. Anay ko. Tamilar ken Ray gayam tiyag tatakaw. Dakiti awanan bain! Sa nabale, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Wen. No, saan da kami at tinulungan? Nalabit, naala da amin nga alahas ken kwartami dito'y sined. Kanamangan, noon yan ti inaramid da kada kami. Isungagyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam. Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamiri sakitan. Awanan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman ak unay, Alona. Da kayo aginurak, da kayo gayam ti makatulong kada kami. Kat ulitek ti agyaman kada kayo. Di mo kabilan wano pasaktan ti padam a tao. Tama nga no dumteng tudal daw nga isudan to ti makatulong kan ka iti tiyempo ti panagrigat mo. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rabin, bakit? Anda ka pala dita sa ti computer? Anyat araramida maya? Dahito man application letter kan resume nga i-submit ko inton bigat. Anda manin sa bali a pag-applyan? Wan. Hiring ti kumpanya pagtrabahuan ni Jenny sa gayam ko. Isa pa dasak man tag-apply. Kahit nasayat Sapay ko mata maawat ka matin iti dayta pag-applyan. Ha? Amuti ka aduan adi adal ka. Agam no ag-apply ka kumay ti may sa trabaho.
Rumba nga napakumbaba ka ko, ma. Kita, doon akumpanya tinagaplam iti kalabas. Ngayon pasig adida ka ina. Ala, Huston! Ah. No sermonan nakmat lang, nasaysayate ngayon kamaturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat dagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka ti parikot mo? Kasla, agong unget ka. Masurunak, mama. Hmm? Apay? Saan na ka naawat itidadya kumpanya? Ha? Masurunak, nakarartida. Joyce, iha. Amangan no naamuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan anasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Ha? Isu siguro adida ka inawat. Ada makaamo iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan naawat. Nayunan nyo pa ilang matipan na kabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! Anya man nanday tararamidam, Joyce. Application letter Hiring da kano iti may sana lata ka kumpanya jaili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No Jack pa ila maawat, aga-brodak langan. Adakan ka dayta. Agambay-bayan pa lang dayta aga-abroad. Ubing pa'y unin ni Joshua ang anak tano bilang. Ay, Di ka di mapukawan itinamnama. Addan tulat ang mangawat kang ka. Basta agpakumbaba ka kuma, bakit? ay na. Agyaman ako unay, sir. Gapo iti pa nangawat yung kanya kiti da ito akumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsak unay da ito nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramidak amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyamanak, Ma'am Joyce. Namnamaagday ta. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita, bakit ha? Adan sa akin na pintas sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wen, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo kin ni mama. Ni, anya day ta? Anya gay day ta, iha? Naawat ako ni di kumpanya nagaplayak. Oh, Kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan kang rad, bakit? Kat sapay ko ma, taagbayag ka iti dayja kumpanya. Daniel, ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti panagkit-kita na kanya itay. Up and down ti panagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunakken ko na. Ngam pulos mo't asan na si Mungbat. Kaslaawan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbiga. Kabarbarupay lang kasi dyan mo ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, nupod no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa ilang di tiruar ti opisina. Ha? Kuha nga min, ma'am. Kinapudno na. Kaum-umay milang ditoy. Ada nga min impasambot ni manager. Kat isuan naladaw kami nag-break. No oras ti trabaho. Kan may sa, Jack kaya ti adorason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabas ni Madam Joyce. Kunam lan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunam lan asinong meten naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umis ang mapulos. Babantayan na pa amin agaraw tayo Ay, grabe talaga. No jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang arudan, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibaga mano di mon kayat tagtrabaho. Taado dagiti amok mabali namang sukat iti posisyon mo. Madam? Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel.
Kanayon kalakastan? Ha? Maminsan pa amaladaw ka talaga nga ikatan kan. Siyak ti HR iti dayto kumpanya. Nangat nga to ti saad kong ka. Kabalan ka nga ikatan no kayat ko. Ha? Diyak kaya tikaskan ka nga inaldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijay ak metten nga agrobot iti agsapa nga umagtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita ak ni Sir Ramon. Imbaga ki sitwasyon ko. Naawatan namat. Ken okay kan kuana, nga ore maladawak no maminsan. Basta saya atek kano ti trabaho. Diyak ka sa pulan dagita palawag mo. Sardengan nak man na dram-dramaan. Tama nga na masurunak ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw da nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isa rumbang lang agtungpal kanya. Saan ko makasta? Putno si kati HR da. Ang amnasken anasayatlat titi panakilangin mo kadakwada. Ay na, no Jack strict one ni da kanayunan dati maladaw, Randy. Amang ano iti dayta nga aramidan. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya ati performance ko iti dayja kumpanya. Gan, magustuhan unay ni Sir Ramon dayta. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend? Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay. Gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Kan kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Wen nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy. Puupuutin to'y kunak, Daniel. Anda ka di pamanagnak mo kada kitang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. May isa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir Jay, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaangan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gaputa, adda record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo nakititay tangay bagam, Alexa. Diyak pa ikat mo, nakastagaan ti mapaspasa maktungkol awanak. Uwin, sir. Nasingpot laang ni Ma'am Joyce. No, adda kayo asi sa sangi. Ala, siya kung ti maka mo ang makisarita kan ko na. O sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel? Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa yung agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawa am dito opisina tay katankan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ka? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kalata nagbalik ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadyag pakadan, gaputay katankan? Imbaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang. Tapay? I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa, babush. I don't care. Anya nga tati ibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontrakan ka. Ha? Nagpulong ka di dyan, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikasukan ko na. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito yung kumpanya kada agreklamo. Asaan ka na nasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua.
Mabalin na jackpot yan. Agam sanat. Tatunggal at makasarita, si Kati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti da iti kumpanya. Mawatan mo't siguro ti kayat ko asawan. Sir Ramon, saan kumamanta kasta? Saan napudno dayta? Araramida ka na saya ti trabahok dito eh. Kasi din ako I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayto at trabaho. Amok da ita. Agam pasensyakan. Padasan lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat kan ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykay sa andak dagiti awanan bayin nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May sama tamaag di manager. Namatikit din iti impulpulong dakan kwa na. Anya? Uray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim iha. Araramidot lang tamo kapag sayatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya, naikat kay ti trabaho, Randy? Wen Joyce. Naikatak. Gabutan na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na itipong to ti manager mi iti kumpanya pagpapayak. Ape akas to'y matan. No kaano na ikatak iti trabaho, isumot ti pan nakaikat mo. Oh. Ang sana bale. Ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawan no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? No, dapay ati mangawat kan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan ka ti kasta? Anya, Kasano tayon? Awan trabaho ta adwa. di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabala panggadak. Sa bali? Kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta? Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numay ramramanak iti karmam gapo iti ugalim. Apay nga may kapailang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ka nagbaliw ti panunot yu. Ah? Pangaasiyo ko, sir. Awanan ti sabali pagtrabahwak. Awanan ti ammo mamangawat kan ka. Gaputasaan nga roda na sayat dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngayam saan nga agbaliw ti pangadang ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para ka dagiti tawa na saya at ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay kuma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akas ta tilagam. Mama, Apay? Adda ka di parikot mo. nagaplayak ki Ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matan ti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan? Di mo ko mapanunutin akar maday takid ka. Panunutom laengen awagas day ta ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam, iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Takes man wano nasaya at dalat ta supapak na, iha. Day ta ko matitandaan na. manon akumpanya ti nagaplayak. Ngamuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naglangan. Asaan siguro para kanyak dagiti at trabaho. Iti dayto ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidutak iti kalabas, Randy. Nangato ngamin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce, No karma dayto'y para kanyak. Aklunag.
Gaputa deserve ko da ito'y. Kastaon na iti panang tagibasit ko kadag iti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to'y. Ti masakitan. Nang runa ti mapabainan. Agyaman ak ta nakaamiris ka matlangan. Dahito iti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Ama ni Pudita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanja kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadag iti tattao. Anya? Ag-apply ka? Kas servidora, iha? Uwan, mama. Anya ngay katawan mo tan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na. Naawat akon iti may sa restaurant, mama. Ha? Iha, sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Uwan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagak, nudi kat sapay lako maiha. Tasaya atem daytan at trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho, agsingsingpet kan. Surwem ti agpakumbaba, kan di kan agtangtang siit anak ko. Uwan, mama. Nunay kan ka itinapinta sa trabaho, pagyamanam dayta babaan tinapinta sa panakilangan mo iti padam a tao. Saan kat amang tagibasit kadagiti adda iti babaem. Bueno gagayem, ditaan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod nak iti opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangimaneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay ang mangimaneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayan biitan. Ta, ada nang ibaon nakin ko, Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipag Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapula ka talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumba nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada na katumulogan ka. Nasayahat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan ngagmaneho. Tapno sana ngagparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan na ngam di na mo't ammo nga imaneho. Ala, tamapanak di balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kotsi ipag Pearly. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito ako, tse. No kasta, inlakom di sigod ako, Chem? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbo kan. Sika talaga ipag. Saan ka din nagsaritaan tanday tabanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito palay, tagmerienda ka, sakbag ti pa nagbiyahe ta. Saanin? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga ro dito yan agpalasak biit.
Nagbak nang kanipag. Gamaging kayta, awan pa boyfriend mo. Bayang pala dayta boyfriend dita bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan na. Talagang awan isem ko maki-boyfriend bayaw. Ipag, magpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan kalaan. Di nakman rabakan bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka bayaw. Sa anak nga ulbod. Isa mo pa ilang kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isa mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikar ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kapsa ti asawa, madam. Atin siya kan sir. Kunak mo kaayan ayat mo ni Madam Purdy. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Purdy, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman man yung haklang ti kotse ni Pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tinadya atomboy. Manipag, nalay nga gistorya. Ipagarop na pa yung agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nung ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day, Jay. May isa kadagiti pagtaltal kak dito restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kaya't mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugar pa ipag. Hindi na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Siyak lang kumantinala ni ipag mo driver na. Ay katag-apply ka Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nagkuyog ko ni ipag mo Perli. Ay. Di mo ikan iti sabali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kamsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kursunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabainak mat. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko Bak na gamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursunadam ti ipag ko. Ingkag dato na. Nalakalang mat nga sitgan ni ipag Perli. Ana, Jeric na kay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Intadamin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dangkukan ko na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Kasta ka di? Uwin. Nasingpot di kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabannog mo't ka ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nangruna ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasan, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin day di akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon may diti balay, bayaw, Jerry. Winipag, kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkaiwarapay la dagiti usar ko diti balay. Jack pa'y nakadalos. Sana parikot na ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo't teraramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga kauna yan bayaw.
Agrubot ka kitin, ta siya akong timakamu kadagiti nakawara apang papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Pearly? Kasi, agdat-daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasansan ba't na umay dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Mayarig sa, bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, natapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nang dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo na tinapatigan ko na. Awan panawin na parang. Ay ayaten ka, Pearly. Iso pa nga asim, tasumbatan na kon. Jak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayon sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimek pare Jeric. Imay ka ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Agitan. Agadayo tinakay turungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, ingka gumatang iti arakan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka pare. Itamang pa'y nga gawis ka iti arak. Alakit din. Ingka gumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa yan nabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly, iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot kami pare rin. Diyak na po tanti naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok na bannog ka. Bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Kung una ka lata na matulog, sana pa yung agtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Di naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman nak, bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y na isuro kun ka. Nga lang arod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narika ti agsuro ngam nalaka magayam, bayaw. Wen, inang daw ka langag-practice at no makabisado kag maneho. Ay na, nagsayaat ka, bayaw. Adun ti na itulong mo kanya. Awanan yaman na. Ipag Pearly. Api nga ron na napaulimag kan. Pakawanan nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abasong daytoy, apa nang ipudnokan ka. Sabay lang kumata di na kurana.
Bayaw? Ipag, Ay, ini gamam ti imak. agayatak matangkan ka. Anya, Pakawanan nak. Ngimday tatipod no marikarig nak. bayaw, sigurado ka iti daytang ibagpagam? Wan ipag. Tinak ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Ay, kwa. Kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikarig na. Ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Erlinda? Napatag ti pagsaritahan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ah? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dita sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Idi ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidum. Nasaysaya at nuag sinatan. Dahita di pagbagakan ka pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawa pa rin, Renz. Kasano ti pan nakamuna nga da relasyon may kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Minusan. Ang mga nuli mo na nagpaliw ti asawam. Narigat a pagulbudan ti babae pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garaw yu kun ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak pare. Mariribukan ako na. Diyan mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay atek ni Erlinda pare. Nasulisugak lang. Iso kasi tinapasama kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan kay tibain akab. Pagawanan ako, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric Pearly. Libod ang sinulog kayo itinaminsan ngal daw. Mana. Sa bali tinagparik na kanyak idi ka na yun ang marabyan ni Jeric nga agawid iti balay. Sana matagtagari kan nagbaliw pa yan ti pan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na udakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita panakin nagkiwatuang. Bailan na kaya malukot. Kapoy kita ito'y ngay naramid yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makiyak. Pakawanan na Erlinda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagat kan ka. Ngamlino ko naklaan. Erlinda. Nudak no na singpit kan mapagtangkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Ika ba na nagkaya malukwan? Ikanak pa'y kumaiti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulitak ti agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang muti ayat ko para din ka. Erlinda. Diyak namnamaan. Ama pa sa magtikas to'y kadata, Jeric. Ngamnas ka ngag sinatan.
Kaputan na po kawen anamin pinsan. Di pa nagayat ko kanta. Pagbabawayak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadi nakpanawan. Ay ayaten ka unay. Agsinatan. Kat saan ka matangag? Parang kanya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Malmalpasan ti patpatarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti pa nagsugsugal ko. Uy, talaga nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw ti pan nakabak mo, pare. Nagswerte ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta iti pa nagsusugal ko. At tiwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul day jay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na sa miti sugal. Ano sak di kalapaw ko iti nga ti taltalon. Tinapatag, naragsakat. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Tanagtao di ti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga palan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin tilang ati balay na. Ma-appresyar ko, tanalain di arkitekto ng design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso ti balay na. Isun samot tan ti kalawaan ti balay na dito'y lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rot kanya ka mapanak ka mo makisugal. Tapno madaanak mat iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo araramidan anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga. Balay kanda dumapay ama ilakaw. Tapno lang ada may sugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Ang talong ka lang ngayon. Napimpintas pa ng ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka na balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian. Ginom kayo kan iti anak. Kadwayo da iti babarkada na asukal. Mabayin na ka mapan bakit? Jakbat am mo dagiti manugal asa nga ilin ha. Ay, agyaman naklakay. Nakla nung mapan ka nga paiso di balay na naginom iti arak. Mas dawa ka kang ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan aginang iti arak. Subsubukin ka lang, no talaga ang mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay namam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iti talon ko na ha. Ngayon ti mapanak agbartek. Sayang lati oras ko dita bakit? Sayang dyan agad nga arakan pulutan medikal man, pare Buyet. Di ka ngamin imay, di balay ka. Ha? Ay, kwa. Anda ngamin na panak, Pare Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang aday naramid ko iti kalman. Alala. Sana na dahi ti pagsaritaan ta pare. Maawatan ka kit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ikaw lang marabakan pare? Sika talaga, Pare Hector. Umay ka man kit di pare. Sa dino ti papananta, pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adak ka la.
Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sa kansan lang dito, agsyat ta. Awisak man ang dagiti babarkada, kat aginan tayo iti ara. Anda ako mapay papanak pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakan ko kan ka, no di ka umay iti panangawis ko kin ka. Anya? Bumawi ka itang aginom. Gaputasan ka ngay may idikalman ang aginom. Makita mo, tinalpasan na balay ko pare. Nakalapasok. Selebrasyon ko ito, kat agrenak tayo iti ado apulutan ka na dungara. Kat wala pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pards! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka no na asam iti sugal. Pare mo yan. Makita mati unag tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagtakal ti telebisyon na kaslas sinyan. Kaslanot ten palasyo ti balay mo pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungaron ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, tayo ti usarang magsugal. Patyan na, tapara matla ka na kayo kanibagat mo ti ibagbagak. Pare Hector, Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. diyak kaya ti sugal pare. At dayta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga dayta di mo kaya ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagay mga agdubli ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas ka na kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta boyet lakay. Ako, awan bakit? Kit kita kadi dagiti naana yun adiding ta. Wano umapal ka kun ni Hector ana pintas kun nagdakkel ti balay na. Na yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lang ta bakit? Tinapatag. Sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakay. Oray no katawaan na ka ni Hector. Akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na lakay. Anya nga pare Hector. Anya di ramitan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadila, ngambo. Saan na pare ko ti kwarta? Anya? Anya? Kung naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Noon may sugal ko, mapana kagtakaw. Ako pare. Tayta ka tikakit ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Hala, siya kung di makamo iti pagsugal tayo. Ikandak lang iti sumagmamanungal daw. At danton kwarta tayo. Promise! Imalati ko man dito balay pare Hector. Wan, pare boyet. Awan nga min makasarsari da kay balay ko. Iso ngay mayo. Kasta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasako ka merienda. Tadayumot kami ti tersena dito kataltalunan. Sika, med pare. Saan na pare ko ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ti angin dito lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kalding na iwayway iti saan unay nga dayo. Wan pare. Kalding ko amin dagita. Aduda. Napaulimag kamatan pare. Kan itay pa yato malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko.
at dalasim ka niti isip ko. Ha? Sige. Sana ko nga agbayag pare boyan. At apay kayo maramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matin may malati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nang awis kan kagaginom iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras ngayon, nawis na ng pinagkitkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Mawulaw ako. Nalawa ti balay ko pagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nonya pa iti mapasama kan ka iti dalan mong agawid. Kababain mo kan ka pare. Anya ko mga iti magbayanan. Maturog kan iti balay. Ha? Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawang pare. Managdanda na gamot ako na. Ha? Maawatan ni Marian wapay asaan ka makawit ita. Iso ka dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Alala, ituloy ta na ginom pare ko yan. Ibusan ta tinabat bati pa nga arak. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y nga orayin na kani ipagmarian. Apay kasinsin Johan, anya tinapasamak. Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Hindi makariing ni ipagmarian. Awanan. Di talilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ro din ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall. In-report na kani kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasaan man nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa'y ni ipagmarian. Di na namo tararamidan na gapoy ti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda ti napasamak. Ikay madanagan, tapa-imbestigar ko ang naimbag, ti pan nakatakaw tinwangyaw, Marian. Boye, Agyaman kami kapitana. ang kasano day talakay. Anya nga iti usarem nga agtalon. Tinakaw damod ng tinwang ta. Dagiti awanan ba yung agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko pagtaltalong ko. Tinakaw da pa'y. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaydad dito'y barangay tayo. Daskan ama imbestigaran ang naimbag da ito. Unay mo tan tinapasama kay tinwang mo pare boyet. Huwag nga ro pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagi dyan nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapud mo na. Nangabakak manan iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman at no kasta pare Hector. Talaga nasingpit ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na pare boyet. Gumot ang kay ti may sakaban na bagas kan groceries tapno ado ti abastuyo. Anya? Ni, kababayin launayan kan ka pare Hector. Di mon panunutan dahi ta, pards. Nasingit na nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayom mo. Agkaso nga, inikan na kayo di kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan ta nagtawad iti sugal ti kwartang intid na. Inpilit naman. Guraan na kanuno diyak awatan. Sayang dyan wang talakay. Ay, bakit? Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man ni pare boyet. Tinakaw may tinwag na. Ayam sana bali, tayo nikak mo tani de kwarta. Di kwartang intid ko kan kuha na, kat bayad mo't latin la ako mi anong na. Nagmayatan ti agilan, iti naglamoy at aso ba, ta nakarelax na tao. Nang runa, kat nagpintasan ti balay ko. Agkakangina, nagiti usar ko diti balay. Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni.
Ginid mo tayo ni tinapiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos ni tibalay ko. Karating at tipumanaw. Marasudan tibalay ko. Boy, nagpigsaging ginad. Wen nga ron. Marian, anya ka din dito mapas mo sa amak. Apo, kalaat na ito na pasama ka. Agtalinay talaan gito. Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector. Wen nga ron. Tulungan na ka, mga asyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran, tulungan tayo ni Pare Hector. Napandagan iti siminto. Tulungan na ka, Pare Hector. Bagkatan iti siminto na ipandagkan ka. Tulungan nyo. Tsak mamusa na ti sakit. Nagsakit ang tinter. Abagay ka na pandagan iti simento. Pare boyet. Agyaman ang tanagsublin ti puot mo, Pare Hector. Pare. Apay agsangit ka. Bakawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanya, pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala ko matababakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan matbasol mo kanya. Ada pare boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Kapiti pa ng loko ka. Anya? Siya tinangtakaw tinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwag. Pare? Ulitag-tagkid daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag kakit di, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga agasawa pare. Sana naan ano ti kalapaw yu di nagginginay di tinapigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. San kami nadangran, kan sana narsood ti balay mi. Awan sir biti nagdakil balay ko. Gaputa narsood lang. Nakamiris ako pare. Nagtaon mo't lang ti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabo isak. Sikapay agayam ko ti tinakawak. Nalapit, nadidigrag. Kapoy ti dakas nga aramidek. Agyaman akta nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka latta, tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare boyet. Di ka agdanag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan amamin pinsang, pare. Dakas di agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaanan. Uwan pare boyet. Tandaan ang aming ngayon bagam. Agyaman akmat. Gapoy ti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami.